tua hi video kan bol hin tin video chu ipi ham tia le video chu ho Hashcard na khu end card, spider card, rock card, formation card, bitter card, aban le Witnesscard, aban Satoshi card hi meaning a meaning ho is explain them ta kan bol hin tin ama se pen ahim app sa no lut wa hile Satoshi app sa no lut wa hile achung langa mining na me do abala achung langa white paper ka sai nom te Satoshi app sa no lut wala white paper a khon no lut deu white paper no lut wala tor su wa hile anoi langa time and life kit ve ta kya ka lut sa he tan kan vet sa de ni ve kya ko time and life na je na mo wa Satoshi app sa white paper hon no lut wa hile na tor su wala achai na he time and life de he chu na me wa hale tia he ren sungum de hen chi thil cho me tan pen ka sai nom chu alas pe na kho vele chun chi and spider witness kiti ne he chi pen he achai na pen an to spider bo ta abana achai chai alas pe na witness he chi de ni explain kan bol de to lim khat kan ba sa de ni ba he chi ta english sa ki ji ba ta white paper hi technical meaning atamatam hi hidden meaning atamatam hi hello white paper hoita symbol technical meaning hidden meaning atamatam cho ho hello atamatam hin ken jong ka het di lo hi wanga analyze board him hon an se ko na explain tinong no ho ko ma simple ta ai lo le na het sa hoyong la kan sei kit da after click code more than 100 times in the white paper hi chu ka sai na ko sat piha time and life no ya bitcoin genesis block what asai na he chi one year one tia ki pan pa he chi sota na me phal aren se tinum bet ju sai na he after click more than 100 times in the white paper life and time article is only 4 sentences left ati so bitter and Satoshi will disappear at last bitter is dead bitter card ho chung thidi hin abala Satoshi will live after finish mission dit ai ho hi mining ho ai lo le mission ho complete hong pala Satoshi ka jong hin hi chi dalhah de ta hi chi mission hi the same as before 10 years ago na kum som sang langa bitcoin ho hong ki pat ti la ya Satoshi jong hi imazau se arrange sabor zawa ti dem a mission ho hi bona arrange sabor zawa ama jong hi it say dham ki chol ti dham ai lo la ama hin athil bol khat chu mission pa chu abor zawa he blockchain kite ho hi simpan dong anup na ma control thei talo ama lama automatic a function jeng he ta banga Satoshi jong la mission hi an bol chai phat la hin ama jong hi piha hung withdraw hung ke bolding Nadan de here Satoshi will live after finish mission the same as before 10 years ago it's like a junior what explain to tip be sel hone pile ne thim men lang BTC's Hashcard has 7 story the bitter gradually die atintin and the ants and the spider walk along the cliff bitter card ho hi hung thidi uchu amo ta mong ko ham tia le mining bol la ya mining aborjing la ya boljom talou ho pia pachom dham ai lo le apachom na jong kholang kholo hela mining boljom talou ho bitter card hin bitter card to kite ka hin bitter card gradually die and the ants and spider get mining pon thota bol ho I walk along the cliff atin ant card to spider card ho hi kor sangta hi hungkal de kor chu kol akal khunum lo be hen yan card to spider card mining ball ho hi tia chu kola ha sata hungkal deu kol ki chu rock ati taovin to the lonely mountain ki the formation ki ti tan he chu molchung hungkal deu he yan card to bitter spider card hungkal deu kol sela chu kol sung la chu hungkal deu ban le molchung sanga hungkal do deu he chapa le chun kipana witness miracles ati he he chapa le chun witness ahin mudu here witness miracle ki piham kipaman
asan duty na hin but only then they only then will they appreciate the great cross of BTCS na hicha phala chun en card to spider card ho hi Molsang kola hi korsung la hong kalong kal phalo Molsang hong kaldoh ru hicha phala chun miracle witness ahin mudu hin hicha phala chun amawa hin Satoshi BTCS mining Khoiju honeycomb kitabeta hicho tabang kho amawa hin kipaman san de ti ne abal BTCS and spider are all BTCS participant ati chuna bitter card and card spider card hoi ho mining bor ho hi chu aile bitter card chu boljom lo ho ep jang khur study bol lo phachom pon temo ti he jang he thim lo hela mo da tha ho bitter card ki ti hen amo hi chu lam ka la athidan do hitan chichu hitan but bitters refer to miner who quit mining do know the mining process at in la kisaitan rock and formation represent the journey experienced by the participant at in rock chu ipiha kor song la ti di ta ha jing ele formation di chu Molsang di chu Himalaya mountain tabang ho itala kaldoh na icho chu ateka ahin banle witness and Satoshi na community represent those who can persist na Witnesscard to Satoshi card ho chu koi ham atia hale pangtun tun jing Molsang kal na de pantung pang tul jinga ejepa la chun BTCS mining kipaman sang de ho he atien chu hi simple ta ne ka sai ki ka sai chop de du jing he dong ho sa na jala kan se ane thiam atin he ji a chu bitter card na hi lo diu en card to spider card hi diu he bonwa ejepa la chun kipaman honeycomb Satoshi honeycomb Khoiju le Bongnoi chu he chu thum ke ya ini jing duty na he tai chi ja chu pon tho ta na pan diu he thim lo hon jang nanup dom mo sai lo du ne he thim lo ba he thim ho mining pioneer mining and abor so ho hi ta na ki do diu he thim lo hon jang mining he thim lo la mining bol hon jang pi ha he thim ho ne ki do hoten aji chu ipot tho be che na ding ba chi ja chu bitter card tabanga yum lo diu en to spider tabanga hoi ta panela de he chu ka sai no me he chan chu tan te